Sarega na uto ni tukutuku e tiko na lama ni nomu thakatak gori. Tiko na lama ni visa e soli wiko gori. Ranisona te vita e kintama rao. Na uto ni kai tiko e soli wa. Unani thakatak sa antola wiko na kanakatumba. The reason why you've been allowed by God to go in is to go and impact and influence nations, people, prompting the hearts of the people to come and worship the kind of God that we do serve. Sarota Raveli, all nations, sa totality ko na ibalu, sa parity ko na tatagaka, sa deploy na people no. Leuna kanto ba sa nang tolong-tolong pa may nakalubi kanda. Sa ni kanto ba nga ni rawa ka ba kailang? Kanto ba mo na impact, mo na influence kita. Nilalo ele, sila ina bulot ang mundo. No mo na kaya tingin-tingin. Lang kami kaya dito na sila. Thank you, Jesus. Baka na matawa na kaloob. Thank you, Jesus. Surrender. Lift up your hands and say yes to the Lord. Sa Vakadua e na Vakadua tali. Kesa Vakadua oti, vente vita na Vakadua tali riko. Hallelujah. Thank you, Jesus.
na katakan Tuhan. Sa ganito kayo